खुरमजरी ISTV की पाव यंगबिर पुनमपु तारान ओक्सरी औजे हनबदा मरुबा पाव अथिंग मरकता सिक्योरिटी अकनबा सेक्सुअल थौरांग लोनेना इंडिपेंडेंस डे की थौरां पांगथोखरे मफम अनिदा बॉम्ब पोखाइखरे तोंगान तोंगबा लालुफ कयाना कौखिबा जेनरल स्ट्राइक महौसा की पुनसिदा चाउन अखाइबा पिखरे अमसुंग खुगादाम की सर्किट हाउस सरकार ने यंगसिबिदबदगी नोमनोबगी फिवम सोक्सिलकली हौजिक मफुंग पाव भारत न ब्रिटिश की मखुतगी मनिंग तंब फंखिबगी हुंफुतरेलक सुबा इंडिपेंडेंस डे की थौरम मणिपुर अथिंग कयागी मरक्ता सिक्योरिटी की अकन सक्सल थौरांग लोनना पांथोनखरे मफुंग थौरम अहान मनपुर राइफल्स की पैराग्राउंड पांथोकी थौरम चीफ मिनिस्टर ऑक्रम इबोबी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखांगम स्पीकर टीएस लोकेशु यावना मिनिस्टर एमएलए सिंह सिविल पुलिस की मकोक थोंग ऑफिशियल कयाना सरुक याखी थौरम मरी सुबह IRV की कमांडेंट IPS लुप्सी किपजेना पैरेड कमांडर ओइना तोंगान तोंगान कंटिजेंट निफुमरी की मास पास सखी कमांडेंट फॉर IRV थौरंग मई लेना मथौद पोलिंग संगबा पुलिस IRB पर्सनल तारानी थोइदा पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस पुंग पीदुना पुलिंग थौगतखी सही सिगी ओना अमतंगाइरबा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस CID की इवॉल्व विद पीकी पुलिस मेडल फॉर गैलेंटरी फंगबसगी मनुंगदा DSP इम्फाल वेस्ट S इबोमसा याउगी लोइनना पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस फंगबसगी मनुंगदा DIG रेंज 1 क्ले खोंगसाई ASP टेलीकॉम एचकुलेशन सिंगबा पर्सनल सिंग याउगी सीबीएस ओइखिबा से मिनिस्टर ना महान लुचिंगबा सरकार असिना पाइखटपा सकोट थौरांगी वाफम कया मयक सेंगना थमखिबदा नतना हाउजिक इंडो म्यांमार वोडदा फेंसिंग खाबगी थबक सथरिबा असिदा मणिपुरगी लम्मामगी वाफम लैते हिरमसी सरकार हक्सिना लवी हंदक कैबिनेट ना वोडा फेंसिंग असी कमिटी अमा सेमदना मॉनिटर तौना वारेप लौकिबा लैरे समल खाबगी थबक सथरिबा असी इंटरनेशनल नॉर्म्स की मखारा सथबनी फोंदोखी चीफ मिनिस्टर मखाताना सुसनबा लालुफ सिंगना ग्राउंड रूल्स थुगाइरबदी लेमना थारोई मसिदा नतना पिखरब मणिपुर कौबा स्टेट असिगी मनुंगदा जाति कांगलुप कयाना ममांगदा डिस्ट्रिक्ट तालमदगी हौजी स्टेट पिनबा तालकलिबा दाबी सिंगसी ओइथोकपदा वागदबा दाबी सिंग हाइबगलोनना नुमितना मनिंगलोमदगी थोरक्त्रिबा मखै दाबी सिंगदु फंगलोइ हाइगी निंगतंब स्टेटा निंगतंब अमुक तानसिलक हाइबसी ओइथोकतबगा मानबा वाफमने नुमित थाना लेबा मखै मणिपुर की इंटीग्रिटी थुगाइब ngamloi फोंदोखी अमरोंदा चीफ मिनिस्टर सरुक यादुना इंडिपेंडेंस डे पांगथोफमदगी मीटर सनिया खैरोम तमक लापना लैबा हिसम यासमपात के मायुकनबा सोरोक मताइदंगसे अयुक बोम पोखाइख्रे अयुकी पुंग 9 मिनिट कुलोम सत्प मतमदा सिक्योरिटी कुना लेबा मफमदा बोम पोखाइखिबा अदुदा लमदम अदुगी मियामना अंगप फाउनखी
bom pokhai bagi thodok aduda aso open yaw khidre bom hek pokhai khibaga mafam aduda Imphal West Police Station gi OC Sandikuma IGL 01 Kailun amadi atai makok thomba official kaya mafam aduda sangsilaktan yengsin khi Manakpada Leramba na Taramathoirom police na lokhatlaga verification gi damak Imphal West Police Station da puki Assam Rifles ki bomb expert team amadi sniper dog sizinaduna makata na bomb labor haiba tijin ki Amaram da ngasi nung tilpung marinom taba matamda Porampar Police Station gi manung sanba Imphal East ki DC office manakta leiba DIC office ki mamangda bom mas pokai kre electric post amagi makongda pokai ki bom aduna aso open di yauki de thodok thopam da district asigi mailenaba authorities na sangsilaktuna thibam gi tabak sathaki Manipur Pradesh Congress Committee na susindana Independence Day Tharamasi Congress Bhavan Pangthoki Tharamadida Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhanga Minister MLA Masung Congress ki Karmi Kayana Sar Yaki Deputy Chief Minister Gaikhangam na Senglabun Asida Social Political Economic Independence Pamamatau Tai Maramaduna Aikoi Subanomakan Mamasung Maribak Nung Sibaluna Maning Makha Tamaleba Ama Oinanaba Aikoi Puna Honaminarasi Haiki Sing tam sina pun makang si sana na amagi adugi adagi kanban nita amat to anya lemin rakanda raja se sila kasi sakot na ba muk hena radio saktam apun saktam se hena pangitan na pun mercy hada pauses ini India se margin ahead adu apagi Bharat se prithvi ki Wadi kan beli vaksin, vaksin yang orang tu, ada beberapa koi mesti di kau. Lepas ni yang ni mangsin thap, ada beli vaksin yang sesuatu. Kami sebab kalau nak kan, pun mesti ada mesti kau. Independence Day ke Thoramase District Administration Imphal East na susenduna Porampat Laiba District Headquarter DC Complex na pangthoki Thoramadu DC RK Dinis ASP Angam Kamay SDO masung adak sayawna atay sarkar gi official kaya su saruyaki District Police ki Guard of Honor amasung zatik isay sa pagaluna na DC na masu ahong ipiral singkat ki DC RK Dinis na Imphal East District Laiba tongan ba Department kaya tathabuk tawriba official sing na mataw da puning sangduna District Asibu hena sakwat na bakot na babu takat ba fongdoki Department kaya na sakwat tawrangi mailen na ba tabok tawram sing paikalakpada mateng pangbiu haiki The day is not far off when Imphal East will be the real capital of Manipur. All administrative hubs, legislative hubs, judicial infrastructure have already shifted to Imphal East district. This has put tremendous strain on all our officers who have to work hard to make it happen and led you in an environment which is not very peaceful. I congratulate you all. All this means development and progress at the speed of light. But we cannot rest on our laurels. We have to constantly differentiate ourselves against the best, not in Manipur, but against the best in India. Tharongi sarugam oina DC RK Dinis na utam Jiva Raksa Pathak Award Singzamai Wahama Khetri Lekai dagi KSS Rakesta Kusnaki Manipur High Court na so Court Independence Day ke thoram High Court Complex ta pangtho pagaluna Manipur High Court ke Chief Justice Mano Saprena Barki maso hong ipiral payan ke thoram asida Justice N Kwateso Manipur Judicial Academy ke Director Justice Maibam Benoy Kumar Register High Court BSF ke IG High Court Bar Association All Manipur Bar Association amadi Senior Advocate ke ana saruyaki Tharamasi Manipur District Headquarters in the Supangtonaki Jiribam Administrative Office na Sinduna Jiribam gi Government Higher Secondary School the playground na Pangtoki Jiribam gi ADCY Iboyamana Segis Oidina Pangtoki ba Thoram aduda mataw da pungning sangba tongan ba Department gi me kayada award piduna kai khumnaki Independence Day ga mari lenana warki oina Correctional Service Medal Award ke damami kontranipan gi manungda Jail Department gi me ahum yaure Singh Adudi Assistant Jailer SK Vadrika Head Warder Kontauzam Sasikumar Masung Female Warder
नेंखों तिंगने डिपार्टमेंट असिगी ओइना मथौदा काथोकपा अमदि अचुम्बा थबक तौबगिदमक्ता खंगलकपनि हाइरि Independence Day Tharamasi Subdivision Headquarter Site to the Supangtoki SDOL Surjit Singhan Sigwes Wina Yagiba Tharam Aduda Bilis Tip Singh Kunja Singh Official Emerson Subdivision Sita Tabak Tauriba Staff Kana Sar Yaki SDO na Zataki Firal Singapukaluna Nimit Asigamari Lena Sana Konabagi Masamatum Mamasong Best Uses Award Yantoki Hairi Thawal District Oinasu Independence Day Tharamasi District Administration Thawana Sinduna District Headquarter Pangtoki Thawal gi DC T Ranjinamasu Hongi Piral Singatki DSP and Zotin Singana Parade Commander Oiduna Contingent Kumapana Saryaba Maspas Pangtoki Lunena Cultural Program Kayasu Tarungi Sarukamoin Utki District Asig Manungalaiba Tabak Tauriba Tongan Tonganba Musing the Punging Tawat Oina Manamatum Kayasu Piki DC Ranjitna District Asigi Oina Paikat Kiba Tabak Tauram Sing Miam the Kangan Bagalina Zati Kudimak Nungsi Sanana English Signa Layminana Bamwafam Magna Fongdoki Common harmonism of maintain the people in the Isaac with the Nick Toma Tazabidaba, Aduga, Papaki District Administration, Aduga, District Police Administration, Aduga, Auto Concern, District Level of Sassing, putting Mutta, Papaki, Aduga, elected members sing, putting Mutta, Papaki Pazamiana, Sozo Pinabiba. More the so Independence Day Thorum Anoba, ADC Complex, ADC More, Robert Ketremimna, Masuhongi Firal Singatuna, Pangtoki, Thorum Masida, SDPO More, X Balaram, Sibilamasam Police Kilisimakaya Sharuyaki. District Administration Sandil Sinduna, Home Putaris Soba, Independence Day Thorum, Maha Union Government High Secondary School Playground of Pangtokre. Thorum Masida, DC Sandil, TS Sitaranjana, Barakimasu Hongi Piral, Payanki. Mas Pass, Tongan Tongamanaki Zago Isay, Kunsuba Sam Rifleski, Band Display, Amasung, Manamatum Kaya Pibana, Thorumasigi, Mapung Vasaktam Oiki. Independence Day Thoramasi, Bisnopur DC, Mini Secretary Mamangi, Ground District Administration of Sinduna, Pangtoki, Thoramada, Bisnopur DC, Jason F. Semren Segwes Winasar Yaki, Contingent Taratarukna, Maspas Satki. Masig Independence Day Thoramasi, Sanapati, Tamelong, Sirsampur, Ukrulgi District Headquarters, Singamasung, Subdivisional Singasu, Pangtonaki, Hai. Independence Day Tharamasibu, Tongan ba Laluf Kayana boycott Obagalana, Manipur is in a strike Kaukibana, Mausaki Punchida, Chaun Akaiba Pikre. Quaraman Kaitilda, Dukan Sing Tonghanakide, Arapamasung, Anakpada Satkadavagari Sing, Sanakide, Lambi the Misar Pakistan, Yamanemki, Panbayai, Independence Day Tharamasi, Kimayukta, Manipugi, Laluf Taruki Apun Makamiti, Kor Komamasung, Awang Nongpo Kilaluf Singna, Zen strike Kaukibane. KCPMC, URF, Maoist Communist Party, Manipur Singba, Tongan ba, Lupsing Nasu, Tauramasi, boycott Obagalina, Tauram Pang Tukadaba, Masigabin Asi, Ating Basing, Tamkibani. Sir Sambu the Labor Kugadamgi, Circuit House Asi, Sangakraba Matunda, Sarkana Yingsin Bidabadagi, Circuit House Asigi Pivam Sadre, Hiramasi Matanga, Aikogi Paumegi, Akanaba reporter. Ministry of Tourism Gimakada, Tourism Department, Lupakro, Omalak, Humfusang Sakiba, Churuchanpu, Gimata Village the Labor, Kugadamgi Integrated Tourist Circuit House Asi, Matamaduki Tourism Minister T.N. Haukibna, listening in Subna Taramatuki December Gitang Tarataruta, Sangakibani. Circuit House Asida, Ka Taramanga, Cafeteria Ama, Loinana, Toilet Singyauri. Tourism Chakar Hanaba Pandam the Sakiba, Circuit House Asi Sangakraba Matunda Sarkana, Yangsin Mawat Padagi, Mapu Pandana, Lerepanamara Moiduna, Circuit House Asigi Pibam Nomanomagi, Soxil Pagaluinana, Masidula Mapolam Sing, Mioikiana Huran Kre. Circuit House Asigi Tong Tong Sing Kai Bagaluinana, Mioikiana, Neom Giwangada, Zaksa Hijana Bagi Tabak Torumkia, Pang Tokpadagi, Nomanomagi Fibum, Hiding Ilatana, Mosilagli. Masigi Matanga Tourism Department ISTV News na Chatuna, Diet Labor Official Amaga Anida Kana Unaduna, Circuit House Asida Mato Togadaba Staff Kiano Haina Hangubada, Sapsaba Mata Kangamdre. Sakriba Circuit House Asigi Chapchaba Record Fauba Officer Aduna, Kang de Haina Fongdoragli. Manipur Sarkar na Lamdamasi Tourism Chakra Hanaba Lupa La Kya Tadaduna, Samba Chagapagi Tabakia Satarabasu, Marilenaba Officials in the Madugi Chapchaba Tabak Pakatabadagi, Circuit House Asigi Pibam Nomanomagi, Soxilakmani Hari. Churuchanpur ki Mata Village ki Miyoi Kiana, Circuit House Asi Sabaloiduna, Sangakraba Matunda, Mafamaduda, Tourist Kia Laktuna Makogi Hingnabagi Lambida, Kanaba Fangani Haina Kalamba Adu, Sarkarna Toksabida Badagi, Kanaba Mata Fangdre Haina, Kangalagli. Atuba Matamda, Fivam Soxilaba, Circuit House Asida, Sarkana Akan Mamiteng Sangduna,
circuit house asigi chap chaba kana badu miyam da fanganing bagi apam sing ISTV news da fongdoraki hojung makidi mapu pandraba circuit house asida sarkar na meeting changdabana nomongi fibam soksilagli aikogi cameraman Jiban Galoina na paudum jariba Sunil Kumar ISTV news Churuchanpur Sursanpur amadi kang Kongba substation dagi Kaksing substation tamna purakpa 132 kV line asi ngasi yupung tararam taba matam dagi yakhidri hairi masina maram oiduna Kaksing Thawbal Sandil amadi Moregi mafam singda mai pibangam khidri hairi Electricity Department ki phama pawgi matungina Kongba substation dagi Kaksing substation tamna purakpa 132 kV line gi yadriba mafam adu khangdok pangamle adum oinamag Sursanpur dagi purakpa 132 kV line asi kada waida yadribano haibadu sabsaba khangmangamdri atuba matamda yadriba mafam adu khangnanaba honari hairi hayeng August ki tang tarataruk ki nungtil phawgi manungdadi yadriba mafam sing semal loshinduna mausagum Kaksing Thawbalamadi Sandil ki mafam singda mai pibangamgani haina pawasina makatana khangalakli Cookie State Demand Committee na tongan Cookie State ama piu haibada bida ngarang dagi ngasi ahinong yai fawba satagadaba pung nifunipan gi General Strike ki ngasi nini samanumita Sandil District ki Tenopal area amasung uhul gi Mahadeva mafada chauna mamita kre ngasi angan madagi hauduna Miyoi kaya thoraktuna Tengnopal sub division gi Saibom khul mapada tayana sima maithagi amaromda Imphal ukhul lambi gi Mahadeva mapada masing yamlaba General Strike sawat pasingna asad awok sing thingmagi tabak sathaki amasung Cookie State piu haina kholau kaya lauki Cookie State Demand Committee Tengnopal amadi Machi Block ki General Secretary Langsun T Matena Cookie Jati ke tongan state ama davi tawriba asi sarkar athuba matamda miyeng sangpham thoi taliba davi phangdribadi makhatana akan bakhungjang kaya sangsinanaba shem sare phongdoki akhoi Cookie State pam se akhoi ipu ipa degi horpena akhoi gi ancestral land se akhoi amana yamna nungai na hingliba matamdo adugum na akhoi chu state phangadi akhoi political representation su central or state or su yarani aduna akhoi equal development equal growth inclusive development se yagni haibigi akhoi Cookie state si demand to Cookie State Demand Committee na sathariba banasina maram oiduna Sursanpur gi mafam singda chauna khaiba pikre miyoi kaya lamita thoraktuna Cookie State Demand Committee na talib davi asi sarkar na thaba matamda pigadabani haina miyamna kholau kaya lauki We demand Cookie State! We demand Cookie State! We demand Cookie State! Ngarang namidang tulele ya Fort Gate sangpham gi maya da leiba Tedim Road ki divider da nupa ama masa matanda extend thopadagi rims ta pukatan lai kanaba matungda laikidre nupa si hausi phaba masamam khangdan leiri ma na thorakpa dak lu masugi activa do registration number yawrom de hairi ma ki masada saktak si oiba yaba kariguma amata thengna di hairi nupa si foot manga insima palom wangi seini phumanga rongi lenga oigani kulai kusuni hangama palamasung amu masulang ma phurit lili angoma masugi T-shirt camouflage masugi khongrao Revoki khong ama upi hairi nupasi masamaming khangdok nanaba rims ki mokta thamli haina Lampel police ki phamba paw mana hairi full rationing card serial number amadagi samri phawba paikraba all Manipur school students transporter association gi members singna hayeng ayupung taruktagi nongthel gi pomanga phawbada not AOC da leiba Baklewal oil farm da thau launan bakhangalakli Awana thidana miyam da pau pinaba paumi when thabak tawriba singamadi pau si sing yahunna ba thabak tawriba distributor sing da kanagum amatana akai apanba pibiganu haina amzuna appeal tawrakli handa ikui kuidana thawa laisang them khong manungda huina sikpadagi miyo ani laikidabada lamdamadagi praja sing mi paiba phongnari laisang them youth sporting association amasung sporting association club laisang them na senduna ngarang samakal singna ohelakpa revis laina amasung layangi matangda nomagi oiba khananaba ama laisang them baza community hall pangthokre tharam aduda Dr. KSS Manglem Zauna revis laina gi matangda wafum kaya phongdoki LYSA Club ki President N Norina Fongdorapada Hiramasigi Matang na Sarkarna Lamda Masibo akan mamiyang sangmiyo angang sing school na singba satok sa sin tawbada mi paiba fongnare hui singasi mataw kadam na thamgadaba no haibagi matang da wangangki Uripok Block Mahila Congress Committee ke President Oiriba Thingbaijam Ongbi Yumlemam Ningol Mema Devi ngasi laikidre Masagi Sai Humdraram Sukhre Naga
Nagamapal Paunom Lekai Dagi Memasi Ngasi First Emma the Pangtopa Independence Day Torum Pangtoning at Ikang Kaudana Masang and Dr. Badagi like Hidabani Uri Poplok Mahila Congressna Awasu Fongdokre. Horticulture Department official ani Tektakai and Tado Pirnabahot Nabada Mateng Panglakiba Deputy CM Gaikangam Yaskul Kendragi MLA Isan Manipur Police Department Horticulture official sing Tongan ba organization sing civil society punamapo official anigi immanungna thagat pafong dorakli hauzik makhata pa paw laktringeda shanabagi paw ngasigi sanabagi pawda Nupagi Hockey Mati, Nupi Hockey Association in Punna Sim Kiba, Hockey Manipugi, Vice President ODB, Y Member Divina, Naseyo, Kang Lake Dabada, Hockey Manipuna Fundurakli, Nagamapalagi Y Member Devi, Matam Sangna, Manipu Hockey Association Gi, Secretary Oina, Taupuramki, Maki Matamda, Hockey Arjun Awadi Danatana, International Player Kaya Putoki, Karadang Palabada, Tingong Lema, Sulata, Manorama Madi, Pakpin Sing Masanarikaya, Putoki, Mang State Asida, Hockey Masana Sakan of Honamba, Loibenari Haina, Hockey Manipun Heidi. Why Mema Devina, Kang Lake Dabasi, State Asiwina, Sound among Jabani Haina Su, Fondora Pokaluna, Hockey Manipuna, Tamoisona, no item of Fondorkli. District Administration Ukrul Sinduna, Taramasi, Ukrul Mini Secretariat Compound Pangtoki, Taramaduda, DC, Dr. Silas Kuma, Saurasiana, Markimasu Hongi Firal Payanki, Manipur Police, 6 Emma, Assam Rifles, VDF Amazon, ex-servicemen Singh Piba, Contingent Singh Salami, Dishin Oki, Naga area da, UN Sena boycott, Tawanamaram Oiduna, Skulgi, Contingent Singh di Saruyaki Day. Sim Minister Banglo Gamay of the Lady Ba BSNL gi office ki godown ngasinamidang pungnipan taram sa matamda may nasakre Manipur Fire Service na matam sana may kanmagi tabak sa tabadagi kahen ang mga tatitoki dre BSNL gi family quarter gi nakalalay ba godown na do diesel yauna tongan ba polam kaya tambani hairi mataw karam na may horukibano haibadi huzimaki wina sabsana kamangamdre Landamasida Masamo Faba Afaba Sama Sama Oinabagi Pandam the Pangtopa Ahumnak Suba Transformation Selensky Preliminary Round Tasigi Taratare Amasutani Panda Nagamapal Girim Srota Leba Apunba Fitness Center the Pangtolagani Masigi Final Round na La Livan Navi Magitang Taramangamasung Tarat of the Pangtokani Aduga Mega Event na Bota Navi Magitang Kulum the Pangtokani Taungi Manunda Masano Ramadagi Masa Fit Oyenba Masa Paramadagi Masa Fit Oyenba Ngamnabagidama Pangtokadoriba Selens Asigi Ahan Manana Lupalising Yankei Anisuba Manana Lupalising Kuntra Ahum Suba de Lupalising Taralunena Atay Manakaya so Yauri Housing Nasino Magiba Engasagi Pau ICR Lampel Patiki Pamapaugi Matungina Nasiki Quidiki Sabaki Sang degree Celsius Kuntramatoy Dasmik Ani Quidiki Ingmana degree Celsius Kunmatoi Dasmik Nipan Noxia Wising Malangi Chang Ayukta Chada Futanitoy Nung Tildana Sada Humudra Nipan Nung Jugi Chang Millimeter Kuntrataruk Dasmik Tarukni Losilapada Murba Pauna Pizari Ating Mamarata Security Akanba Sakil Taurangalunena Independence Day Kitarum Pangtokre Mapamanida Bomba Kaikre Tongan Domba Lalf kaya nakaukiba Zenen Strike na Mausagi Punsida Jaun Akaiba Pigre Amasung Kugadam gi Circuit House Sarkani Yings Midabadagi Nomagi Fibam Suksilakli Ngasigi Damuktadi ISTV Manipuri Pijabapao Matang Silosinjari Mieng Tabir Papnamapu Amukana Karamjari